singabi abantu asebagcina umphakathi sobakhomba bese ngathi ke ngoba sigcina sesilimaza umkhakha wethu kanti umkhakha wethu umuhle umkhakha onoNkulunkulu phakathi ngoba unempilo zabantu. Engakusho kuza kwethu abasatrainayo emkhakheni wobuhlengikazi kakhulukazi ababesilisa ngiyafisa ukuthi impela hayi bayiphathe kahle ekuyiphatheni kahle kwabo kuyosiza ekuthini ke bayiphathe kahle emphakathini kuyokwenza ukuthi nabanye abezayo bakwazi ukuza ngoba umkhakha lona ohambekayo kanti futhi uzokwazi ukubasiza labantu besilisa esikhala ngabo ukuthi bayabaleka emtholampilo ukuze bakwazi ukusizakala ngoba siyafisa ukuthi labantu besilisa kuningi esidinga kubona kwezempilo ukuze impilo ikwazi ukuthi umuntu abaqhubeka abantu bakhule lokho sithi increase life expectancy ngolimi lwangapha kwezempilo kuyadinga ukuthi umuntu abone ezempilo manje ke indlela esiphatha ngayo thina esikhona nesitrenayo kulomkhakha kuyadinga ukuthi siphathe kahle silalele imigomo yakhona sibe abantu abakahle emphakathini singabi abantu asebagcina umphakathi sobakhomba bese ngathi ke ngoba sigcina sesilimaza umkhakha wethu kanti umkhakha wethu umuhle umkhakha onoNkulunkulu phakathi ngoba unempilo zabantu okudinga ukuthi ke nathi ke sikwazi ukuyiphatha kahle kuona ukuze abantu bakwazi ukusizakala babone ukuthi basizwe ngoba omunye umuntu uyathanda ukusiza umuntu amaziyo ukuthi uyiphethe kahle nomuntu okahle emphakathini.